Kanjani man? Ngakutshela ngathi next no sibamletile. Kanjani kuseni? Next dala kakhulu. Yini? Ha? Dala kakhulu. Yosh. Linovo nayo sengibamle. So lahle nayo. Awulithi sivayisi. Sokhona kuthola inovo. Hayi wena kuseni. Fresh uyayicheka na. Linovo. Hey, space. Ithi yabande butulo. Faka imali ngidida ngathi imoto yakuyena mos. Faka imali athi akusewoda fithi ngidida ungakuthuzi lo wabo fithi. Ungakuthuzi mfo ngidida fresh faka imali 50. So Singevakala ukuthi ubutwa. Awuthi ngangifrizisa awuthi ngifaka imali. Ngibutha sikude ngifanga wena phangisa kwendekeni Wamkidnaphile. ngeke uthini Nkosi yami uve khuluma nami Samsofuna mamncane. Samsofuna mamncane. Kokuqala nguwe lana lobo ngamnaki lo. Ufuna Yabona ngithi usite kahle. yabona noma ngase ikhathinyana lenye. Biyomanjwa ngileshone na. Mina kude njengoba ngisho nje mina ungenta noma ngabe yini ufuna kujuba betami ngathi juba ufuna kujuba indlebe yami ngeyakho ngakuniketa nazo tonke izindlebe ngeke ngibe right ngikufule ngikufuna mina ungitake right leni ngizame sengisemadele ngamani ngisuka usuka ungayiva lenkulumo yami ngeke abona ngeke angeke ishele incane nje fende mina yethu ishenze eyodwa bonke longanane ngufuna mina noma suyangilaya ke Wena ngithi hamba la usuke la. Hamba. uqinisa kunjani butami Ishabuke kukhathatekile mina ke udlala netingoma tebuhlungu telusizi kwendekani ngikwati ukuthi umuntu lohlala uhleka kwendekani mina ke Ngiyabhetha manje. Ifleke kusemndenini ekhaya. mina ke Nathi akusewethulela manje. Akaphathi kahle. So asiyele esivana kahle naye ukuthi ngasibonisana ngasolo. So sekusuka kwavela nenzaba ukuthi ujola ngendvodza yalomnye ayomnye sisi manje so lesizwe ukhulume ngamathi angimbonisi kamdlalo so ukungiphatha kabi nyalo ukuthi soke ungena ekufeni unazivani naye but nje nase izaba yekufa sengilenye indzaba kwaze kwaba buhlungu mina ke kodwa mina ke ngicabanga ukuthi njengoba sesibikelene njengabomna angeke mina vele ngiyala ngeke vele ngeke mbamba futhi Kodi januna la keteni. into ngangiphizo ngosikolo wami kunjani mkhulu Kono wakho mina. Phiwe kunjani Kodi Sine januna. inkozi dlamini nhlubu lomfundi la ngenishumi lekuthenga samukela Chazela mina sikwendekana la. sakalo ungangiphinzi khona ngithanda ukuthola nyalo Utakuthola phinze chubeka nje uhlale la keteni. Uhlaleleni la keteni. Utokhalelani la. ngibonga umkhula wami ngitafuna ukuthi umkhula wami athi impilo nyalo seyingishayile kutile ngikuzamile kwakhona sihlangana so ngithi angibuye Ngayisitile ikufundise ikukhombise ukuthi sowumdzala fanele ambe yosebenza. Ikwenteni impilo? ngizamile kusebenza nesolo ngithengise emadele futhi so ngithi angibuye kuwe angihlukile Ngeke vele uzwa khona because usojwayele imali yebutsotsi ebugebengu loyithola fast. phela ngingaphenduka ngayekela bugebengu mina ngalo ngathi izamela leti market Manje ukhala ngani ya? athi ngiyacela Nkosi yami ngiva bathi ufuna kuba ngimakela mkhonta ngalokho semthethweni akusike inkinga yami ke le anginandzaba ngiyakhulula tibusiso takasibanze ethamba nawo bathi bengicela Nkosi yami mina bengiticelela nje ngamoya lomuhle waSunday school ngithi manje lokho lokuncane Nkosi yami Uncane kwani? manje nami ngihlume phela lelifa lemnayethu ngiyacela Hey Nkosi yami hey, lokuncane phuma kuleyo ngcondvolo kude into le njengelifa lemnakeni. Yonke imali le ngayisebenta nabhuti wakho. Neyami beyikhona imali lapha ekhaya. Le ndlu loyibonako lapha.
neyami imali ikhona la everything lebesikwenza kanye kanye kude yakho imali lutayithola kube umnakenu bekafuna athi nibe neshare ngabe wanibhalela kuwili manje usholani ukuthi mina ngoba yena sekashonile mina sale ngikuphi mina ngeke bona sekusuka ngani wena nyana ngicela sekusuka ngani kuhlale ngivakuthiwa kunekuhlala yabona lokho emhlaba usekushaya kancane usakhona ukugcoka emateki usetakushaya uhambe etinyawo amateki lawa ngikhanzela abanye abafana lapha bayesosikolweni angatshonji ngangithethe phela ngoba kude bengakugcoka bengidakwenza kanjani amakepisi emasavana kuyeza lokukhulu kunalokho kwethemba ukuthi ngeke uzungilala yeda suka futhi la gedeni nyalo before ngibite ebuduma kude bani ubita bani sase sesethi ijumba takho usuka mani ngicela kuva ukuthi uzobita bani bani mbona sekakhona ngibani utambiti suka la gedeni akusila kuhlala khona noma senginemoto asinijabana lesitezi lesefeview naso ngasijabulela inkapane ke noma sengiyashanyela hamba ushanyela amabala kini icala wami Nkosi yami Iyobanjwa ngileshone nayo Nakethu njengoba mina kufanele ngidlale irole lemcoka kudzadzewenu njengoba ngisebenza njengemeluleki ezekhansela so ngicanga lo soyibike kimi nami nakethu lendzaba ngingakhona nangangisita nje ngale nombolo yakhe ngikhona kumshayela ngikhona ukuthi ngikhulume naye mhlambe ngikhona lishintsho langalenga nakhe ngiyabona mnethu ngicabanga ukuthi ngabe ngisitile nami yebo mina bona sekungumsebenzi longetulu kwamandla lo anginikele nombolo yakhe yebo thathe khona la okay mina thathe mina ke ngicela manje ukhulume naye ngoba lokubuhlungu nase umuntu nakafile uba wethu sonke noma ngabe beningevani uyayibona ke and kuyi-responsibility yami ezibaba washiya mina lomduna lekhaya so vele kutawuba semandleni ami konke but mina ke tutawulunga ngikude isimo lesingendluli umntwana baba sitawukhuluma nadzadzewethu utawuba right ya noma nikhulumele naye endlini nawakhoshise kathimbo nathi ngoba awathi ngiphatha kabi emoyeni wami hayi nomna kethu ngiyethemba njani yokusowufikile mnethu usongicingisa ngalamagama lawo sengidiva nami ngiyaphila kunjalo mina kethu hayi no usale kahle mina kethu ngiyabonga kakhulu ngiyabonga futhi wami ngiphatha kabi lenza kabi ababuya funa banikele kakhulu lento le hayi funa banikele banganaki ngayo ukuthi le mali ibhekaphi Hish. Okay. Lesike ngifuna ukugeza ngaso lesi. Hish. Hish. Ya. Hayi. Ngicedzile ke nyalo ke. Lesingogeza ngaso. Badlala. Abangibithi thi nami kayiwani. Abangadi. Lesonto leli liyabuya. Ngemandla nayengane. Phela la mphela sona bami labazala. Batabuya seba times 2. Ngisho njalo nje Rose. Uthi ababuye. Babuye nemandla babuye ngetimali. Bathi uthi imali yatsunama hayi yawo. Ya. Hi. Hayi. Wesona siyababa. So
Sam, number. Ngơi mày. Lẹ Sam phải không? Sam. Sam nghe kìa. Nghe Sam. كله مثل ما تفهم لما نشوف مثل كنا جان كله ما لسيس كون جان سيس يا بيلانا كله ما بيلانا وبيلو كده بتكسر مش لنا نازتي مثل ما يفهم لما يلسي كون جبان شو ايش جان مدد كل جان بيلانا مش حاجة كنت قاعد Ai sa senjula nje kubese mbutatse service be. Gluma pelindalo bajena abena Skwentende lengakamnala. Habana Sam sibhekele manje kodwa. Habana Sibhekele sabona Nginokolo ngenathisa nje kubonge ngenathisa natatshola bami ngiyalungiselene nesigcina ngiyakonzisa netisha azingochama niagesi la asitshola bakokweni sibotshela bakokweni sawuchama mnabuya leno mani kuthi angishayela khithi ibala yabo kana ngisho yabo manje sekabuthe lobusuku bese manje yini lena bafethu phela kuthi kwazi kusena nemali buka yini lena ngayinatha lana kade ubusuku busile kade ubusuku hayi manje bafethu ngangijwayele ngitshelile nokuthi ngamnathi kakhulu etshela kanjani kuzophe ngonungtapha kanjena hayi phela wena lo bonga ngiphakamele Polisa manje mina Io mangio le sonenaio. Esquece. Angisola ngise. Unosite manje. Usita ngayo mfundisi uchawo holy. Man. Shit, yeah. Ngikwaziyo manje futhi wena uchamba nemfundisi uchawo holy nakwende man. Uthi manje uthi ngizama ukwazi nayo kude kwamahhala la weva yini. Buda ngayo. Ukudlala dog wathi nje madlana le ishinje snap man dokunika le ishinje snap yaqala dokunika le nje manje sikhokhisa wadla wathi uyeke lo tishaho le hole ekhaya dimanzi khulekile bosho Baba sifunda njani? Oh siyaphila make njanini Siyaphila nathi. Awusiphilile Nkosi yami Hawu besifunda yathi nje ngithanda ukuxolisa ngalo wento wamfana ngalela na. Bantwana Nkosi yami bawalethe emahlazo Kakhulu. Awathi nami kwangiphatha kabi kepha nje ngiyakuxolela ngoba lo mntwana akakhuleli la kuwe Nkosi yami Akunjalo. Nkosi yami empeleni manje Nkosi yami hayi ungamazi ukuhlasela ngani ngihamba nje nana umntwana ngiteyise libito lakhe umsa wami lona wesibili ke yena
nje ngihlala naye emqashweni kwaZulu manje ke ngenxa yokungasebenzi usiqoshile ke Zulu ngosiyama sathi ayifihla kuphi inhloko ngosami nomntwana wami sibulawa nayindlala Baba esifunda wathi amhlophe nkekwe ukuthi nami angisebenzi la ekhaya. Nawe kawusebenzi sagcina sofeyisa leSolomani. kunjalo Manje uthi mina nangithatha nje ngingenisala na weqanjwe yamati nalomntwana emnakethu ukuthi vele lana kuhle. Ndabe sengimthini ke mina. Ngosiyami mhlambe make kwemalangana manje sive sicubile la kakho kumane usilahle nabakithi buka nje umntwana wami uyajabulisa ngalo nawo ngosama ngisathi ngitawuthini ngambiza balomntwana Ngiyenda njani njengenzaba naye asade manje ngosami bekucela shemndi manzi kumane ngosami usamukele la ekhaya kulamalangana la Nginamukela amalanga lamangafika esifunda tshela mina Sitawubona nje manje njengoba phela kusalungiswa ngosami into ethi cha ngene angisebenzi ebangathi lokuthi kunini Kade ulale litiko la kashona Sitawuhamba siyowenzela Nitawenzela phela edolobheni ngoba phela la kukamazibonela Kulabe besonto ngicabanga ukuthi amakhulu atawuthiniseka kunasimo lengisibonanga kusami ngana ngumntwana nje kakhulu Kodwa baba esifunda sisandana ke Wena uzongitela nemthwalo wakho ngithi nje ukade kucingene njani Usiyama ngiyathi siyacela bongosi yami manje ungayeli ihluthu yakho bekhulu manje ube nemvelo ube nekhola kunasimo sana ngomntwana nami ngisathi ndadansa ngibhixe manje Ngiyafisa kunisita enizaba yinye njengoba ngisho kunana abantu babemnakethu lababili ngithwele emadima nami angisebenzi Awasadi manje sitawubona sikuhlanganiswa ini lezi sisembe sihlelahlele kama siyacela bongosi yami siyacela manje ube neluvelo ube naNkulunkulu nasitweni yakho manje ngivumele ube nebuntu nje Kuyajabulisa ngosi yami umntwana wami ngizentamthini ngamlahla lapho wafelwa nanina ngosi yami ngihamba yini deyise Ngizakala ngiyahlala kodwa ke wena kusenza nesuku sifuna ukukhuluma nawe Lalela lana le ntombazane yakho lapha ekhaya sihlala nemntana emnakeni Abaphelele bese kuba khona ukubona ngalo ngomfo lawo. Futhi yena lo mntana emnakethu lo Amani. Angabheki ukuthi bese nakuletisana naye. Ngibheke ukuthi bese nenza njani ngevani. Ngibabosile. Ngitsatholani? Yebo ma. Uyeva ngosiyami umntwana. Bisanti khoma 10 ngifakele ngekhadi endlini. Awu siyabonga. So guys, so Kuchamalu asasupervisor outlaws. Ubhuti uhamba kanjani kala kahle? Mana yalo notawukhona ukuthi simvayisele. Satani So easy now. Abafoma hey. Ininjani na? No isibrand kuthi So yathi na khona lesikhambisa ngabe ubonga support yena. Yabona tamatisi bobhuti. Kufanele amatamatisi kufanele amatamatisi kanje uweta amatamatisi nje ngenetinveni mankala kahle bobhuti ngizeni excuse iba advance singala kahle manje acela step attention maningi shina kalolilo Okay manini uthethe ke mshana man lalela umsaba linovo G50 ngiyabona konke lokho ngithethe man quality lena ayisavuleki nakahle 1.5 malini 1.5 njala ngakuhleka fresh njala ngakuhleka yenda so uqala uyebili lalela athi sini ukukhulumela mfowethu ayilenza ngamalini 13000 okay bukela wena 13000 batofika baniyathi bayifuna la mali kala kathi accept yini noma accept sifuna into fast thini baba ngifuna sikhulume ngediwembe leserious uyayifuna le laptop engedwela ngiwe ngajaki mina ngabe zona bithi abo 1.5 1.5 ngoyisotha nje imali engaka yakhona lesikhwama manje ngempela lesikhwama hathi wadlala ke wena kusese yo manje sifuna nivole kanjalo ukuthi nekuseni yo hayi bobhuti yo short out check singawusitakala nasesikoleni lapha Isithando sami kahle ngagcina. Lero nje ngisebheke town ngikhwela. Usizwani? Nami ngifuna nje ukuphila la town.
Yini? Unani? Kuthekeni unani? Ukhona ukufuna nani? Mani shaya ambulance. Hello. Hayibo! Sami! Sami! Hayibo pe. Mani withatha ukuthi ngiyafuna hayibo. Nawusini? Mzalwane wami lapha ekhaya